CCTV, lawan rasipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ka United Democratic Party kalarai ban Mudui show Chief Electoral Officer Jong Kajela halor kajing pelaj ke Skhim Chief Minister Special Development Fund hakakat pratrik kolangkot arajar Pyllait lingba ke office jong Deputy Commissioner Development Branch East Councils District hakajing keren bagi lapatai kubuar hakalai trik rumpang arajar Pyllait u Vice President juga UDP uba alantri F Dakar ula ong bakat kum bakapau nak work order Ransom balak kedau ya ke Kyrteng jong Kyrteng ke National People's Party na North Shillong Constituency uba Ransom Sutnga. Ula ong baka UDP kambensi ban Mudui syau Chief Electoral Officer namar ka jing penok tarajur jong Menteri Rangba syau Kyrteng lejong hakinik election. Lor tu ka jing Pyllait ka Kyrteng jong Kyrteng na pokon bari ngidon ka we ka jing ujor ka bagian saai ka jing tho syau Chief Electoral Officer habayade bat ka jing Pyllait work order ke office jong Deputy Commissioner East Councils Development Branch kabadai naka Chief Minister Special Development Fund yakni ko work order la Pyllait haka khatratrik benai kelalengkot arjar arpulai but hindape kini kikam ban petrei kidan kendai teli apo North Shillong Assembly Constituency but kawe apo West Shillong tikba pla kalong ba nalor ki jingtrei ki dei ne benta ki dorbar snong bher hendrei hakadi ka copy 2 bama number 1 to Deputy Secretary, number 2 Project Director, number 3 Chief Executive Officer Shillong Municipal Board, number 4 Shri Ransom Sutnga Maukhar 793001 badai Kyrteng jong MPP Napo North Shillong Ikumbapi ya kemal Raja Sabha MP Jungi Dr. Wan Roy Khatki pula declare kamen swa hapo khasi national dorbar hall ya uba Ransom Sutnga Kyrteng jong MPP hakapor bo langbat kumu executive engineer jong katanat rekam public works department jong sarkar Penghalia di haketuk kentiru ke sarkar kekamsim action airu But hakani kenti pemerintah lelai ngin hab ada kejing tho as Chief Electoral Officer but ngikmi lenti ba nakaliam ka election department kinle namar kani kalalong kumba penno tarajur Chief Minister yau Kyrteng jong kaseng lajong hakani ke election ke banwan ke pemerintah tigani ngakwa ban penpa ba ka kilat pathai jopi nang ba upadwa bisa ke pada kini kerkom le di kebadai dan kebadai ni agak jauh start terlepas. So baik Shri Ransom Sutnga Maukhar, kemudian Skhim dorbar senong Maukhar. Berbarobor hakinu ki dorbar sisin bau dekat sim benta ha kesan pertai. Bun na pergi dorbar kim jutriang so bau kit ban ba senong. Buat hapor nganang kit kam hapo ke dorbar senong so sun. Pakistan beladab. Ndriu punai suak election ngasih tender resignation. Kata kadi keburom ka kor benta ka dorbar. Kasih. Ndai gamtip ladai iba Ransom minang bat ne 4 bat ila i ka tamsung ka tangamtip. Ndai rukom te kadi kentai. Nang ba hapo snong po tha ka numrung kadi ka tamsan petai.